Ayin Willacuy, un mensaje de salvación, cambio y transformación para su alma, a través de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Ayin Willacuy. A continuación, la misionera Esther Castillo Galindo con el mensaje de la palabra de Dios. La Iglesia Cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial se complace en presentar el programa Ayin Willacuy, un mensaje de salvación, cambio y transformación para su alma, a través de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Ayin Willacuy. A continuación, la misionera Esther Castillo Galindo con el mensaje de la palabra de Dios. La Iglesia Cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial se complace en presentar el programa Ayin Willacuy, un mensaje de salvación, cambio y transformación para su alma, a través de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Ayin Willacuy. A continuación, la misionera Esther Castillo Galindo con el mensaje de la palabra de Dios. La Iglesia Cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial se complace en presentar el programa Ayin Willacuy, un mensaje de salvación, cambio y transformación para su alma, a través de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Ayin Willacuy. A continuación, la misionera Esther Castillo Galindo con el mensaje de la palabra de Dios. La Iglesia Cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial se complace en presentar el programa Ayin Willacuy, un mensaje de salvación, cambio y transformación para su alma, a través de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Ayin Willacuy. A continuación, la misionera Esther Castillo Galindo con el mensaje de la palabra de Dios. La Iglesia Cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial se complace en presentar el programa Ayin Willacuy, un mensaje de salvación, cambio y transformación para su alma, a través de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Ayin Willacuy. A continuación, la misionera Esther Castillo Galindo con el mensaje de la palabra de Dios. La Iglesia Cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial se complace en presentar el programa Ayin Willacuy, un mensaje de salvación, cambio y transformación para su alma, a través de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Ayin Willacuy. A continuación, la misionera Esther Castillo Galindo con el mensaje de la palabra de Dios. La Iglesia Cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial se complace en presentar el programa Ayin Willacuy, un mensaje de salvación, cambio y transformación para su alma, a través de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Ayin Willacuy. A continuación, la misionera Esther Castillo Galindo con el mensaje de la palabra de Dios. La Iglesia Cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial se complace en presentar el programa Ayin Willacuy, un mensaje de salvación, cambio y transformación para su alma, a través de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Ayin Willacuy. A continuación, la misionera Esther Castillo Galindo con el mensaje de la palabra de Dios. La Iglesia Cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial se complace en presentar el programa Ayin Willacuy, un mensaje de salvación, cambio y transformación para su alma, a través de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Ayin Willacuy.
A continuación, la misionera Esther Castillo Galindo con el mensaje de la palabra de Dios. La Iglesia Cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial se complace en presentar el programa Ayin Willacuy, un mensaje de salvación, cambio y transformación para su alma, a través de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Ayin Willacuy. A continuación, la misionera Esther Castillo Galindo con el mensaje de la palabra de Dios. La Iglesia Cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial se complace en presentar el programa Ayin Willacuy, un mensaje de salvación, cambio y transformación para su alma, a través de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Ayin Willacuy. A continuación, la misionera Esther Castillo Galindo con el mensaje de la palabra de Dios. La Iglesia Cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial se complace en presentar el programa Ayin Willacuy, un mensaje de salvación, cambio y transformación para su alma, a través de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Ayin Willacuy. A continuación, la misionera Esther Castillo Galindo con el mensaje de la palabra de Dios. La Iglesia Cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial se complace en presentar el programa Ayin Willacuy, un mensaje de salvación, cambio y transformación para su alma, a través de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Ayin Willacuy. A continuación, la misionera Esther Castillo Galindo con el mensaje de la palabra de Dios. La Iglesia Cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial se complace en presentar el programa Ayin Willacuy, un mensaje de salvación, cambio y transformación para su alma, a través de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Ayin Willacuy. A continuación, la misionera Esther Castillo Galindo con el mensaje de la palabra de Dios. La Iglesia Cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial se complace en presentar el programa Ayin Willacuy, un mensaje de salvación, cambio y transformación para su alma, a través de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Ayin Willacuy. A continuación, la misionera Esther Castillo Galindo con el mensaje de la palabra de Dios. La Iglesia Cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial se complace en presentar el programa Ayin Willacuy, un mensaje de salvación, cambio y transformación para su alma, a través de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Ayin Willacuy. A continuación, la misionera Esther Castillo Galindo con el mensaje de la palabra de Dios. La Iglesia Cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial se complace en presentar el programa Ayin Willacuy, un mensaje de salvación, cambio y transformación para su alma, a través de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Ayin Willacuy. A continuación, la misionera Esther Castillo Galindo con el mensaje de la palabra de Dios. La Iglesia Cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial se complace en presentar el programa Ayin Willacuy, un mensaje de salvación, cambio y Taita Dios ya siyung muhumanta bendecimusunki. Chaynapi kausainiki puchukwanman gloria al Señor Jerusalén yachtapi haikunaikita. Gloria al Señor. Aleluya. Wikaikitapas hawanaikipaj. Gloria al Señor, aleluya. Bendito Dios.
kaitawata yapay kusunchi ñayturi, amén. Taita Dios ha kusikuj, Taita Dios kasukuj runaja chayna bendicisjam kanja. Gloria al Señor, aleluya. Chaynaja kay kamaya ñawin chay kusunchik chu maña kay kusunchi Dios taitanchik pa palabra manta, amén. Gracias Taita Yay, jamankachun. Hatun bendición, Señor, kay palabra ikimanta. Chaynaja Taitay, kausayniku hiakachun hampag monas hayki manjina. Amayanyo haykupa monas hayku manjina Taitay. Porque hamkanki hatun Dios, kuyako Dios, Señor amado. Ham mereciwanki, kuyachanki, mainakas haykuta Taitay. Yanapaway ku ham takasukunayku par Dios niyay. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Y Nancy continúan. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ima sumahmi. Dios kasuko hurunaja imainas causa kunja. Imaina. Kusis. Amén. Gloria a Dios. Ninta Dios taitanchik maina ayin rahkan man wawakuna hina kaptikichik nispan Dios taitanchik pahilhan. Y wawakuna imainata. Wawakuna imainayam kachkankichik paykuna anan. Niring chikta pues nanarachira. Ñujanchija ñañaykuna imaina kachkankichik. Amén. Upayachaya kanchi ñujanchija. Amén. Kacharisun ya turikuna ñañaykuna causa Dios tan yupaychachkanchik. Amén. Gloria a Dios. Takisun turinchik yon hamuchkanña imnukunawan. Gloria a Dios. Yupaychasun yustantanchik tanin yupaychayahta yupaychay Diosta. Yupaychayahta tukuy sunquykiwan. Imaynan Pablo watasqa kachkaspan simin paskasqa kaptin yupaycharqa. Ñuqanchik watasqachu kachkanchik? Mana, Cristo paskaruanchikña. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Yupaychayahta yupaychay Diosta. Yupaychayahta tukuy sunquykiwan. Yupaychayahta yupaychay Diosta. Yupaychayahta tukuy sunquykiwan. Imaynan Pablo karuanawan watasqa simin paskasqa kaptin yupaychay Diosta. Imaynan Pablo watasqa kachkaspapas simin paskasqa kaptin yupaychay Diosta. 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 Yupaychayahta yupaychay Diosta. Yupaychayahta tukuy sunquykiwan. Yupaychayahta yupaychay Diosta. Yupaychayahta tukuy sunquykiwan. Imaynan Pablo watasqa kachkaspapas simin paskasqa kaptin yupaychay Diosta. Imaynan Pablo watasqa kachkaspapas simin paskasqa kaptin yupaychay Diosta. 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 Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Turinchik yongaramendi himno kunawan. Amén. Rimakuykunchik. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor Dios taitanchi wauhipani aikuna mensa minchasun kichik. Gloria a Dios. Amén. Kaitu tapi wauhipani. Amén. Alabaikusunchi yupay chasunchi Dios taitanchik ta tukuy sunkunchik wan wauhipani ay. Hamuranchik Dios taitanchik man yupay cha. Gloria a Dios. Amén. Manamupayaya kananchikpakchu wauhipani. Sino tukuy sunkunchik wan Dios taitanchik ta yupay chananchikpa. Gloria a Jesucristo. Amén. Himno 90. Amén. Yapanchi wauhipani kichaykusunchik. Y yupaychasunchi Dios taitanchikta. Gloria a Dios. Ama upayaya kaichu wauhipani. Tukuy sunquykimanta hampastaki. Gloria al Señor. Porque Dios taitanchikmi wauhipani hampimnin. Paimi maskachkan. Amén. Chay verdaderos adoradores. Amén. Kaskunata. Gloria a Jesús. Himno 90.
Ay chayay mi sunghuyay wan Yimpiuk yawakuy kuspa Tutapun chawun chayawan Almayay tayin tuy kuchka Tutapun chawun chayawan Almayay tayin tuy kuchka Imanyata kayay chayka Imanyata kay sunghoy ka Uchayamang urmay muna Prebayamang almay pusa Uchayamang urmay muna Prebayamang almay pusa Diyos niya'y hikayawan Sa papunchaw rimawas pa Amoy tsurin iyawas pa Markay nimpi wakay tiyawan Amoy tsurin iyawas pa Markay nimpi wakay tiyawan Kumuy kuspa wiyak tibig Uko'y manta niyap tibig Amamancha ko'y tsuniwan Jesus wanta kay panchawan Amamancha ko'y tsuniwan Jesus wanta kay panchawan Kuyawang mi Diyos niya'y ka Widawang ni Jesus ya'y ka Urmaptimi ukariwan Yakipita konsuelawan Urmaptimi ukariwan Yakipita konsuelawan Kuyawang mi Diyos niya'y ka Widawang ni Jesus ya'y ka Urmaptimi ukariwan Yakipita konsuelawan Urmaptimi ukariwan Yakipita konsuelawan Gloria a Dios. Haleluya. Inaya wauhipani. Inaya yupay chasunchik. Dios taitanchik ta wauhipani chay sunghuan. Gloria al Señor. Himno 83. Gloria a Dios. Amén. Yapanchik wauhipani ay kichay kusunchik. Himno 93. Gloria a Jesucristo. Himno 183, perdón. 183. Gloria a Dios. Amén. Chaypi maskay kuy wauhipani. Y yupay chay Dios taitanchikta tukuy sunkuy kiwan. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Jesucristo. Amén. Tarirun kichik ñachu. Gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor.
Dios taytayay, hamyam kang kinyuhayay pamichik niyay ka. Manang imapas pisiwang hanyachu. Dios taytayay, hamyam kang kinyuhayay pamichik niyay ka. Manang imapas pisiwang hanyachu. Suyayanya iknyirimu pastukunapi. Nyuhayay taha samay kachiwangki. Nyuha taha pusawangki yakukunapa. Sumakaw kaya sa manang mangraki. Tukoy sumboy kiwani. Dios taytayay, hamyam kang kinyuhayay pamichik niyay ka. Manang imapas pisiwang hanyachu. Dios taytayay, hamyam kang kinyuhayay pamichik niyay ka. Manang imapas pisiwang hanyachu. Kamkarikin pasay panya kayat kaptipan. Nyuhayay taha kay panchay kuwangki. Prometeya was kay iman pinaramiki. Hayin niyang nintapo sa kuyawangki. Dios taytayay, hamyam kang kinyuhayay pamichik niyay ka. Manang imapas pisiwang hanyachu. Dios taytayay, hamyam kang kinyuhayay pamichik niyay ka. Manang imapas pisiwang hanyachu. Tutay-tutay way hupina puriyas paypas. Mananyang riki manchaku ninyachu. Nyuhawang kakikikira kasay kirayku. Manapunin niya manchaku ninyachu. Dios taytayay, hamyam kang kinyuhayay pamichik niyay ka. Manang imapas pisiwang hanyachu. Dios taytayay, hamyam kang kinyuhayay pamichik niyay ka. Manang imapas pisiwang hanyachu. Tutay-tutay wow kupinya puriyas paypas. Mananyang riki manchaku ninyachu. Nyuhawang kakikikira kasay
Dios taytayay Kamyam kang kinuhayay pamichik niyay ka Manangi mapas kisiwang tayachu. Gloria a Dios. Aleluya. Masubang mi wauhipani ay kuna Dios taytanchikta taki. Gloria a Dios. Inaya wauhipani yupay chasun Dios taytanchikta. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Pitah michiwachkanchik. Dios taytanchik. Amén. Sayarisunchik turikuna ñañaykuna. Amén. Mi ima sumah mi michininchik. Sumah ikirimuk pastukunapi pusawanchik. Amén. Kisayakisqa kachkanchik huk punchaw. Aleluya. Pero ima sumah Dios taytanchik. Kusirichiwanchik. Maynintakambatapas. Aleluya. Gloria a Dios. Ñañanchik María Gutiérrez, amón. Amén. Hamuchkanña. Aleluya. Kurukunawan. Takisun Dios taytanchikman. Amén. Gloria a Dios. Watasham karjani ichaja Jesús nimi paskaruan ñanispa. Amén. Yachakusunchik musuk takikunawan turikuna ñañaykuna. Aleluya. Porque Dios taytanchik pahilamanning. Huñunakuspaykichik. Yupaychaychik Dios taytanchikman. Musuk takikunawan nispa. Amén. Gloria a Dios. Watasham kausarjani ichaja Kristuymi paskaru yawanña. Watasham kausarjani ichaja Kristuymi paskaru yawanña. Hamraykum Dios ñakariyas paypas kayllaykimantaqa karunchakusaqchu. Hamraykum Dios ñakariyas paypas kayllaykimantaqa karunchakusaqchu. Watasham kausarjani ichaja Kristuymi paskaru yawanña. Watasham kausarjani ichaja Kristuymi paskaru yawanña. Hamraykum Dios ñakariyas paypas kayllaykimantaqa karunchakusaqchu. Hamraykum Dios ñakariyas paypas kayllaykimantaqa karunchakusaqchu. Tutapas punchawpas yupaychayas paykim. Tutapas punchawpas yupaychayas paykim. Tutapas punchawpas yupaychayas paykim. Tutapas punchawpas yupaychayas paykim. Hamraykum Dios ñakariyas paypas kayllaykimantaqa karunchakusaqchu. 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 Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Ñañanchik María Gutiérrez, amén. Takichiwasun Dios taytanchikpaj. Gloria a Dios. Gloria al Señor, amén. Dios te también ya son giturikuna ñaykuna, amén. Haykam kusisja, amén. Gloria al Señor, kusisja Dios te tapawasimpi. Chay piña makikita uarispay, kiñawikituich haykuspay, kimañakuy, aleluya. Gracias Dios nillaini, aleluya. Gracias Taytay. Gracias Chuya Dios. Gracias Taytay. Sumas kuyakuyaykimanta. Kahayakay vida y kahayakay kausayni Taytay. Hangmanta masta munaspa mamuni Dios nillay, aleluya. Gracias Taytay, sumas kuyakuyaykimanta. Chuya Dios, a ti ni oh Dios. Hamuni kayaykiman Taytay. Chuya Espíritu. Munay chakoy kausayni pichuya Espíritu. Aleluya.
Gracias taytay, machmanakam tayo pa'y chay kimancho Dios nilay. Imachmanakam tahatun chay kimancho taytay, aleluya. Chuya Dios, a ti niyo Dios. Aleluya, Chuya Espíritu amo y causa inimang. Chuya Espíritu amo y causa inimang. Hamunay chako inyo kapi. Aleluya. 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 Gloria, aleluya. Gloria, aleluya. Gloria a Dios ni más. Yupay chay Cristo yupay chay Cristo yupay chay Cristo Dios niya chuyang mangki Cristo chuyang Cristo chuyang Cristo Dios niya Cristo Dios niya Gloria a Dios
taytaya tuchay. Aleluya, aleluya. Kaibim kachkan que Dios te da. Kaibim kachkan que taytaya te leo Dios, a Dios. Gracias Dios te da. Aleluya. Inanya yupay chenyanay. Dios niche kay pikachka. Dios niche kay pikachka. Aleluya. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Aleluya. Gloria a Jesús. Takis payu paichasun Cristo Jesús man. Takis payu paichasun Cristo Jesús man. Pai miya waryanta cruz pichak cuy kurka. Pai miya waryanta cruz pichak cuy kurka. Takis payu paichasun Cristo Jesús man. Takis payu paichasun Cristo Jesús man. Pai miya waryanta cruz pichak cuy kurka. Pai miya waryanta cruz pichak cuy kurka. Wahai cawai tayo cabakoy mangga. Ang wakaw sanay pa, wiya-wiyay pa. Ang wakaw sanay
chingpa suti. Suti mangkachong gloria, aleluya. Payakay pikachkan yung anchikwan. Hinaya yung pay chay turinya niya, aleluya. Gloria a Jesús. Gloria a Dios, hinaya yupay chay turiña ñay, aleluya. Amapisipaycho, aleluya. Kaypi Dios taytan chikachka. Kaypim Dios taytan chikachka. Kaypim Dios taytan chikachka, aleluya. Hinaya yupay chay. Aying mitaki, aying mi Dios taytan chikmang manyakoy. Pero ima sumami payu chay. Simin chikwang, ikun chikwang. Sungkun chikmanta, aleluya, parlapayay. Gracias Dios taytayay kay pikachkanki. Kay pikachkanki ham chuy espiritu. Munay chakoy waway kikunamanta, churi kikunamanta. Mañakuyatita turiña ñay, aleluya. Mañakuyatita Dios taytan chihawaita muachkanchik metininta. Kachkan mi kay watapi achkayam kay. Mañakuy chaypi. Nei Dios taytata taytay. Kisamana nya kay pay kanchu. Kisamana kanchu ya chayni. Pero kachkan kaypi maki chaki. Hunjuris pa obray ki pa mañakunay pa. Sirvoy ki kuna pa mañakunay pa. Mususipas kuna pa mañakunay pa. Uhari ni. Uhari taytay obrero kunata. Yuhay kumanta uhari pastor kunata ni. Kay pimkachkam ni uhari way taytay at inikiwa. Iba siya. Uhari way ni gracias taytay. Hinaspa kay tuta pirima payaway. Ama hinakaspay ke parla payaway. Hakchari waspa hakchari kwaya. Kuya payawas pa ka taytay, kuya payay kuway. Chaski kusami, hang mamta necesita ni taytay. Di mapayaway sungkoy takicharo niya. Linglipas kichas kanya kachkam Diyos taytay, kasukusami ni. Kasukusami kilingay kita taytay. Hampanyaw pa ni kipe aying kanay pa, haleluya. Gracias taytay, gracias Dios niyay. Sutikiman kachung gloria, alabanza. Gracias taytayay, aleluya. Dios taytan chiksamin chasun kichik turi kuna ñañay kuna yapamanta. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Y masumami nyo habang pasancha kusikoy. Michenen chik tasahikoy. Amén. Maman chik Esther Castillo. Yawasun Dios taytan chik pahilhanta. Amén. Gloria a Dios. Dios taytan chik Gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, hermana Nancy. Aleluya, Nancy Hinojosa, amén. Hay kam kusikon kichikay, hubinkuna, musukuna, sipaskuna, sumajliataña, taita Dios tayupaichan, amén. Gloria al Señor, aleluya. Saludan a Kuichi. Saludan a Kuichi. Taita Diuninchi pajayam perikukunchi kusis, amén. Y masumahmi, taita Dios pajayampi, kausakuy ñañaykuna, amén. Aleluya. Amén. Taita Dios aminchasum kichik. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Jesús. Napaikunchik, saludaikunchik. Mundo entero. Amén. Ya estamos en Chicuna, Bolivia, Laupi, Argentina, Ecuador, Colombia, Perú, Yachtápica y Perú profundo, Nishampi. Amén. Ya payan quechuari mahkuna, chay mi hamkuna yamkanaikichik. Yamka y chay ya tapas ruaichik. Iman chay llampay, hamunga chay publicidad, apay wasatman, chay ayo ikiman churaykuy, hawakuy, uyarikuy, alma ikita salva nispayki. Gloria a Dios, aleluya, amén. Willa kunanchikmi, manam ñugallanchik pahapi kuchuanchu, willa kunanchikmi, amén. Aleluya, gloria a Jesús, kunan ya napaykusun, saludo kun hamuachkanchik, amén. Aleluya, hamuachkanchik. Aleluya, saludo, amén. Kusis hakachkan Nadieska Ruiz, hay que un chasqui con kichik, muso joven kuna, a mucho un chay sierva, que hay predicanampa, jao. Aleluya, como quechua pepay, tia kuchkan kichik, y mata yaruachkan, que taita Dios pa, amén. Hamuy, hamuy, mamá, hamuy. Amén. Wilber Yucra,
Taita Dios Aminchachon, Edi Salvador, Norberto Méndez, Elena Satacuro, Walter Leguía, Taita Dios Aminchachon, Marta Sosa, Adelaida Vargas, Elena Satacuro, Maximiliana Gallo, Elisa Gutiérrez, amén, y Mariela, gloria a Dios. Hay que un saludo con awan. Ñujanchik kaypi kachkanchik Taita Dios pajayampi, amén. Paikuna redes sociales o comanta. Manam igualacho Taita Dios pa wasimpi aga sumagme. Taita Dios pa wasimpi aga presenciantam sientinchik ñañaykuna. So Juan yupay chaspaga sumagme. Chayna jampas yupay chay Taita Dios ta yupay chay gloria al Señor. Aleluya. Kay sumag causa de huasjanchikwan. Kusisja causa chihuasjanchik raiko. Mundo yakis hallaña, pero ñuganchik kusisja kachkanchik Taita Dios pa makimpi. Haykata kusisja. Haykan kusisja. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Kusikunchik koro kunawan, músico kunawan, mañakusun pay kunapa. Hayka mañakun kichik. Amén. Gracias ta honchik hermano Makiber pay. Kay aleluya kay San Pablo pay kuyan quechuata, kuyan castellano tapas. Amén. Aleluya. Chayna ñuganchik paskanenchik kanchik hukllaqtalla. Amén. Que chay kusunchik ñakunan. Aleluya, kachkanchik puncho especial. Sapa juevisme, aleluya, muso sipaskuna, huñuna kunku. Gloria a Jesús. Capacita kuchkanku. Taita Dios pamakim pichura kuchkanku. Obraman paikuna parinan kupa. Pimarinja, kay kichuarimaj kunaman parlapaya. Pimarinja, kay generación. Wawakuna, jovenkuna, wiñajkuna, manaras Cristunchik kutimuptenga. Suyachkanchik, Señor ninchik Jesucristo. Manam yachanchikchu, imay chayamunanta, pero chayamunanta, chayamun japonem. Amén. Kunanki chay kusunchik. Aleluya, Proverbios 5:6. Rimasunchik, ama ya, aleluya, ama ya. Amén. Yachayni kipi hapikuychu. Ñuqa yachayni humikani ñuqapi confiakuychu. Ama chayllapi hapipakuychu nitaq confiakuychu. Chaymantam hawasunchik. Amén. Gloria al Señor. Proverbios capítulo 3, versos 5, 6. Proverbios yana panakuychik, kichaychik. Amén. Proverbios 3, Salmos manta chayllapi kachkan. Salmos pañawpaqninpi kachkan. Proverbios. Chaymi wasi ikipi umaykiman churanayki. Hayka Biblia, hayka libro yuktaq Biblia. 66 libros. Hayka Nuevo Testamento, hayka Antiguo Testamento. Amén. Aleluya. Entonces, Génesis. Amén. Éxodo. Deuteronomio. Números. Amén. Jawananchik. Maimantam siguen Jueces. Amén. Ruth, etcétera. Primera de Reyes, Segunda de Reyes. Sañuganesa, a ver, Primera de Reyes, Chanquiñamay Picasjanta. Nuevo Testamento, Mateo, Juan, Lucas. No, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Amén. Hechos, Romanos, 1 Corintios, 2 Corintios, Chayni Yachan, Umaykiman. Chayni Yacheros paga, Imainam Kanki, siervo de Dios, sierva de Dios. Yachanki palabrata. Imainata ñuganchik mana ñawiyuq kachwan. Taita Dios pa wawan mi kanchik. Taita Dios pa wawan kunaga ñawiyuqmi. Taita Dios pa wawan kunaga yachayniyuqmi. Amén. Gloria al Señor. Kaina también Dios ninchik pa hellejan. Dios ninchik Jehová pa su timpi. Señor ninchik Jesucristo pa su timpi. Chuya Espiritum pa su timpi. Taita Dios pilla. Tukuy sonjo ikiwan happy pakuy. Kikikipa. Pacha yachas hayaykipiqa amaya hapipakuychu. Tukuy ima ruwas haykipipas Taita Diospi yuyaymanay. Hinaptinqa paymi munasqanman hina kawsachisunki. Tukuy ima ruwas haykipipas Taita Diospi yuyaymanay. Paypi confiakuy. Hinaptinqa paymi munasqanman hina kawsachisunki. Ima sumagme, amén. Taita yay Dios yay. Hangman kachun gloria, hangman kachun alabanza. Gracias tan joikiko papayay. Kaywasi ikipi yuhaiku taitay. Hampa hayyaykipi. Hiralaba yasaya, Padre.
Aleluya, alaba y taita Dios, alaba y Hanmi kaipi kachkanki, Chuya Espíritu hamuy kaiman, Santo Espíritu hamuy kaiman, junta y taita yay, junta y kachkaniko kaikim sapunchao ayuno, aleluya, ayuno nacional. Que chuacunapas ayunachkan mi taitai, cherboikikuna llachtaikim, kay hallari watapi taitai, ayllu importante hampa familia taitayay, aleluya, yapay kum churakuniko taitai ayllu ikupaj, yanapanaykupaj, mañakunaykupaj, yanapawayku taitai, saminchay taitayay, musukunata sipaskunata. Aleluya, gracias Pai con una vida manta, gracias consagración man apashaiki manta taitayay, churi que Jesucristo pasó tempe. Aleluya, aleluya, tía chaiko y ñañayay, aleluya, taita Dios pa consejo kunaga alinme. Uyarich kankicho, taita Dios pa consejo kunaga alin punim, alin ninchikpagme, alin causananchikpagme. Aleluya, consejunga, aleluya, allí taita Dios pawawan kanaikipa, allí misionero, allí misionera, allí taita Dios pa iñignen, allí taita Dios hatiko, wakin kunamnin hatikuchkani taita Dios ta, hatikusa, hatikuya, hatikuchkan, pero mana ya chancho, aleluya, confiakuita, hapipakuita taita Dios pe. Nyuhanchiga tukuy songonchukwam hapipakunanchik. Falta sonquicho, amén, sabiduría, inteligencia, al manacancho, autoridad manacancho, vida equipi, al líder, caspa equipas, apait atinquicho, yachtata, apait atinquicho, dama kunata, caballero kunata, utahman apait atinquicho, musos y paskunata, utajuk iglesiata, taita Dios palabran penin, hanmikanki fiel, uyarich kanki chicho, fiel, uchuk chapi, asyapi, Hoyko hamtar hoyko sunki, wawallay kaitam hamuruanki, puku challata, chay puku challapi cumplirunki, kipas manapas atinkichu, pero mañakunanchikmi taita Diosta, paita mañakuptinchikmi, taita Dios ya chayta juanchik, paipi confiacus hanchik raiku, chay mi palabra nin, aleluya, hamga happy pakunaiki tukuy sunhoikiwan, taita Diospe, amén, sapapunchau mi vidanchik, yaja sasaina, mana ya chanchichu ya hay mucha carga, kunan puncha, kairuana y wakruana, amam chayna ni naikichu, hamga ni naiki, un reto, no un desafío, ay kunan kachkan kaina, hatun problema vidaipa, pero gracias taitai, han miñu hawan kachkanki, gloria ikita rikusach kunan punchao, gloria ikita rikusach kunan punchao. Chaynata chuninkichik, si chumana chaynata ninkichu, kunan mantam chaynata ninaiki. Unjuchkankichu, manam ninaikichu, ya wañunay patapiña kachkani. Mana, ninaiki taitai, gloria ikita rikusak kunan. Satachakuypichu kachkanki, ninaiki taitai, ari, sajara niwan ma atinkichu nispa, taitai ñuga atisagme. Ham ñugawan kashaykiraykum atisag. Hanmi taitai yanapawanki, hampi ñuga confiakuni, chaypagmi oración, chaypagmi taita Diospi confiakuy. Si chumana hamaña kunkichu, mana maña kukunaga confiakuchkan kikimpi confiakuchkan. Ima maña cosa ñuga yachani, ñuga aterosa, ñuga kaina, pero mana atinkichu. Chay mi palabra ni con hamga ama kiki equipe confiakuicho. Yachay ni equipe, fuerza equipe, ama pune confiakuicho, asuanga taita Diospe confiakui. Paimi unas hangmanhina yachachisunki, causa chisunki, imaruanaiki rimanaiki kaptimpas, imaruanaiki kaptim. Hay kankusikunkichi. Amén. Aleluya. Mundo ñatagmenin. Mundo ñatagmenin. Aleluya. Mundo ñatagmenin. Kaslianupi, confía en ti mismo, nin. Amén. Hamga kanki Dios, nin. Pero yang hamchay, mentira del diablo. Diablo pa yacha chikoynin mi kan. Dios pa yacha chikoynin ñatag mi kan. Diablo gayutantam yacha chingruna kunata. Ima pa me Dios ta hayakonki. Kikikim atinki, confiaco y kikikipi. Amén. Grandes filósofos nirga, confiaco y chiquiquiquichikpi. Amén. Confía en ti mismo.
pero manam allinchu. Kay aycham kanchik, aycha kasqanchik raykum, aleluya, fallaruchuan, huchaparukuchuan. Tayta Diospi confiakuspaqa allin mi vida anchikanja. Haykam kusikunki. Allin mi vida anchikanja, alaba y Tayta Diosta. Gloria al Señor, aleluya. Chayminin, aleluya. Que aleluya. Yuhanchik kananchik yachayniyuq. Amén. Yachayniyuq kunaqa, aleluya, Tayta Diosta mañakun. Yachayniyuq kunaqa, aleluya, ninmi imaynataq kaykanman. Allinchu kanja, manachu kanja. Allinchu kay ruayta, kayta ruwaspay, allinman churisaq, icha mana allinman churisaq. Umaytachu takarukusaq, icha manachu. Chaymi inteligencia. Wakinkumanku takakun. Iman en Proverbios, mana umayuqkunaqa nin traguchatu maykusaq, hukchatawan, hukchatawan, hukchatawan. Diu, macharon. Pagarintiñata, ay, umananaywan hatariro. Umaynanawan, waqtaynanawan, ay. Chay mi Proverbios nin pipaqmi chay, ay, mana yachayniyuqkunapi. Mana yachayniyuq, mana umayuq runakunapi. Chaymi ñuqanchik agradecikunchik Tayta Diosta, kay yachay Tayta Dios juanchis, huasqanchikmanta. Yachayniyuqkunamiki yachan ima allin kasqanta, ima mana allin kasqanta. Hinas papas cumplen palabrata, imanin palabra, Tayta Diostaqa honrananchik, Tayta Diostaqa kasukunanchik, Tayta Diostaqa aleluya yupay chananchik. Aleluya, chaynata ruwaspanchikmi allin kawsasun. Aleluya. Chaymi ñuqanchik mastara hapipakunanchik qillqanpi. Masta wasinman rinanchik. Wasinman chayamuy. Templonman rin, Tayta Diospa wasinman chayay. Chayman chayaspaykim ham vidaykita cambianki. Pero ama hamuychu piña, ama hamuychu a la fuerza mana. Hamunaykiqa kusikuywan. Aleluya. Kusikuywan. Ninaspa ay, gloria a Dios. Ñuqa, por ejemplo, nene, Tayta imay punchawtaq kay, martes punchaw, gloria a Dios, quechua servicio, quechua suma, miski, quechuaga, mana pipas sumaqta rimanchu. Wak San Pablo llapin sumaqta rimanku. Miskita Tayta Diosta yupay chanku. Ima sumaqmi, runasimi, imay punchawta jueves, gloria a Dios, mususipas kunam, aleluya, Tayta Diosta yupay changa, quechuapi, sapa idioma sumaq miski, idioma kuna, kan, aleluya, español, castellano, inglés, cantagme turco, árabe, cantagme ruso, chino, pero ñuqa uyariykunim chay Google nisqanpi. A ver, imanata rimanku chino kun, wak. Ruso kunari kayna. Quechua kunari, ay, kaymi miskiqa nene. Miski quechua kuna. Miskichu manachu? Miski. Allintam rimayta yachana quechua tapas. Wakinkuna quechuata rimanku millayta. Hamaykuy, mamninachu. Hamuykuy. Hamuchaykuy. Teyay, waninachu. Tiyaykuy, tiyachaykuy. Teyare, chaynata churimana. Chaymi ñuqanchik Bibliata lina, Bibliapi miski simi kachkan. Allin imaynam castellano kuna moteroso, chaynam quechuapipas moteroso kuna kan, moterosa kuna. Millayta riman quechuata. Amén. Miskita rimay. Miskita rimay. Apuñuqkuna miskita rimaychik. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, miskita rimasun ñuqanchik kay palabrapi liispanchik quechuata li. Yachanan quechua rimayta. Universidad yachachikunku quechuata. La Católica, Ricardo Palma, San Marcos. Chay quechua maestro kunata uyariykuwaq. Miskita rimanku. Amén. A ver, hermano, kuna quechua rima. Imayok millayta rimanku, imaynata manachu yachan palabrata. Miskita rimanayki. Allintam rimanayki. Amén.
Gloria al Señor. A veces ñuganchik ayacuchano, cusqueño, ancabelicano, apurimeño. Amén. Joaquín Conamnin. Yao ayacuchano con aga millay tabriman. Ayacuchano con añatanin. Yao a cusqueño con aga. Yao. ¿Imanin qué? Wata utak chiri matis. Jiwi. Hubinyo kachkarhan en Cusco. Chay cusqueño newan. Chiha ham kuna alinta choriman kechik nispa. Ñuay nene. Ari chay nacho. Pero cusqueño asan millay tariman kuni. Acero con ya. Pero chay broma ya. Amén. Pero alinta rimana. Idioma kunaja taita Dios pam. Amén. Chayna Joaquín kuna piensan quechua te imagina tapsarimas humano chayna. Quechua taga miskita rimananchik. Palabra nishan mihina. Chay mai pingas kan mi literatura quechua. Hay que tagli tia chanquichi, ñawinchay tia chanquichi. Más kaichi literatura quechua. Leich ñawinchay, chay pim ya chanqui. Imagina tañuga ya charun quechuata. Ñawinchani aswan hipatimpo más ta ñawinchakani. Kunan a veces kan kairuana wakruana manaña ancha tiempo kañacho. Entonces más joven chayacas manara alguien tarimas pa. Papaya imagínate año harimas quechua. Principalmente Biblia ta leikoni ñawinchay literatura quechua. Literatura quechua miski. Ukwajbis mi hamali ñawinchaspa asikonki utahuajanki. Yaki a veces ninkusikona sumajmi literatura quechua. Haika más o chiktani más capoa literatura quechua. Wak libro ta wak abankay picho kachkan ku ambulante au chaypi literatura quechua miski tam li tiachan. Jovencona uyarichkan kichi jovencona. Jovencona hamkona miskita rimanaykichi quechuata. Amén. Pimiana pawaso. Taita Dios mi yana pawaso. Ima ñuhanchik munasun ima tapas yana pagninchik kachkan. Manam kanchu imapas mana atina pagina. Atisunmi taita Dios wanja. Allinta predicaita, allinta rimaita. Si chuamurun asuan chuya espíritu. Imainam Cristunchik alma kunata salva. Chaita ruasun. Imainam Cristunchik unguh kunata sanuyachik. Chaynam sanuyachisum. Imainam sahara kunata wishu. Chayna ñuganchikpas Señor ninche Jesucristo paso timpi sahara kunata wischusun tarikusun yachaita ayllunchikpas allin kanja. Fuertita alaba y taita Dios. Fuertita alaba y taita Dios. Gloria cachon taita Dios mío. Proverbios 22:3. Amén. Maita hermano Humberto Unoc. Maitan pasan chairuna. Gloria a Jesús. Aleluya. Nin mi kaina. Proverbios 22:3. Kaina tamnin. Alguien tantiaco jurunaga. Sasachakuitam. Jawarispam. Suchuricum. Mana alguien yachayniyuq runam ichaqa sasachakuyman yaykuruspan iman pasan ñakarin alguien tachu tantiayta yachanki mana yachayniyuqkuna manam tantiakunchu hinaspam ñakarinku llutankunata ruaspa chaymi tantiakunayki tayta Diosta mañakunayki imaynam kay taytay allinchu kay imaynam alguien tantiaco jurunam, taita yuspa wankuna, imaruanampach tantianmi, satachakuikunam, aleluya hamurun, o hamurun tentación, imainam tentación quechuapi. Mana alguien ruanapach, uchapakunapach tentación. Hamurun, harikuna tuparon compadrinwan. Compadre traguchatumay kuchkan kuchaype. Parikurum compadrito suma llaña miski ataña abrazay kunampa. Pero imaydam ruan alintante akukunaga
Saludaikus ayjerikunja. Apurao mi kachkani, pero naikuay compadrito. Tomachaikus manam tomay mancho. Ñoqaqa kani cristianuñam. Pero tomachaykuy wasu challata. Mana chuyachanki. Cristupas venushataqa tomaykurqan. Chay nallaya hampas tomaykuy. Señor reprenda al diablo. Chaytaqa yachankuya. Sahraqa yachan yachaykunata. Poder en Jesús. Amén. Aleluya. Utaqnisunki. Aleluya. Amén. Warmikuna. Qharikunapaq kay. Amigankuna. Waynankuna chay. Qhipa waynan. Tuparon. Yaw tupaykunchik. Imatan ruana ayqikunan. Poder la sangre. Piwanmi tupaykunki. Satanás wan tupaykunki. Mamaruna wanchu. Satanás wan pone. Ayqikunayki. Ama ñakarinaykipaq. Ama Satanás wan ganachikunaykipaq. Mana yachayniyuq runa chaynam. Satachakuyman yaykun mana umayuq kaspa. Satachakuy warmikunapas chaynalla. Kumadrinwan tuparon. Pulladam kachkan kumadrita. Hawkallam kakunki mam tusunkichu. Colaboraykuay hamqa cristianamiki kanki. Cristianakunaqa yanapakunsi. Chayna chikiya pasanki. Tentación yaykuchkanki mana umayuq yaykuyku. Chaypi saqrakunaqa saltaqa chaykuchki. Tusuykuña pollada bailable ninkumiki. Tusuyqa hermanitaqa chaypi. Yaw tusuykusun. Manam tusunichu. Imatataq kay peruanki entonces. Wisch'uy kay fuera de acá. Wisch'uchikunki. Ñakarinki. Wajakunki. Yaw imapaqmi hamuranki. Mana allinta tantiaspayki. Chaymi tantiakunayki imaruanaykipaqpas. Wakinkuna qullqita prestakunku. O prestanku qullqita. Mana tantiaspa. Hinaspa engañarachikunku. Qullqinta suwarachikun. Imanuk hermanita. Huk warmi hamurusqa temploman hinaspa nisqa. Hermanita. Hamqa cristiana allin kaykunaqa iskay uyakunan kay iglesia. Ham sapallaykim kanki allin santa kaypiqa. Hamllam kanki. Hamllapin confiakuyki hermanita. Mana chuyanapaykuankiman. Miski simillawanña rimapayayku. Imatataq munanki. Ñuqa munani prestakuytan bankumanta. Niwanmi banco garantillata aparamuay. 30,000 tam necesitachkani. Garantizaykuay hermanita hampaqa kachkan negociachayki. Hermanitaqa. Ya, garantizayki. Chay warmiqa huk semanamanta kapunchu. Killa chayaramun kubrayta qallayku hermanitata. Qami kanki garante pagawanayki wasiykita ñuqa kitasqayki. Chaymantaña willakun. Iman pasawki hermanita niwara garantiza. Kaymi pasaruan. Trabajanay bankupaq. Mana gastas hanta, mana makinman chayas hantam. Mana umayuq kasqanrayku bankupaq trabajachik. Haykata paganki. Iskay 2,000 soles mensuales. Manam aypan paschu. Pero hinam yam kanay. Imana saqma. Icha chayna hampas kanki. Ama chayta ruwaychu. Tayta Diosmantam hamun yachay. Amén. Allin tantiakuqmi kanayki. Allin tantiakuqmi. Aleluya. Amén. Hawananchik. Entendimiento yachayniyo. Ale hermana. Mundo pega upay upa. Ñawsa. Tutayay pinan purinchik mundo pi. Engañachikunchik. Urmachkanchik. Wajachkanchik. Kayman. Tumayki takachkanki. Chayna chukaranki chamanachu. Ñuqap chayna karan. Pero Cristo vidayman hamuykupti yachaniña. Allin kasqanta utaq mana allin kasqanta. Gloria kachun taytanchik. Yachanchikña. Chaymi kusikunayki. Tayta Diospa makinpi kawsasqayki. Manta kusikunayki. Aleluya. Imata munan saqra manallin urmanaykita. Fallanaykita. Wajanaykita. Pinjaypi kanaykita. Chayta munan Satanás. Uyarichkanki Emilio. Imata munan saqra urmanaykita.
peleanaykita, qipapi kidanaykita, ama hanaq pachaman chayanaykita. Inteligentikunaqa yachanmi imayna hanaq pachaman chayana. Imaynataq chayana hanaq pachaman piwniykuwanqa. Imayna. Imayna. Pero principalmente pipataq iñinkunayki. Jesucristopi salva kunayki paypi. Uyarinayki palabranta. Mañakunayki yachayta. Santiago nisqanman hina, si falta sunkichik yachay, mañakuy. Ama urmaychu. Kay palabra ñuqanchik ama urmananchikpaq, huchaman ama urmananchikpaq. Ama kikillanchikpi confiakunanchikpaq. Ama necesitanichu Dios nin wakinkuna. Ma necesitanichu. Chaymi paykuna huchapi causa. Llapa challan huchapi. Pero ñuqanchikqa necesitanchik Tayta Dios manta. Paytam hayakunchik sapapunchaw. Aleluya. Ama huchaman yaykunanchikpaq. Pay yanapawananchikpaq. Haykatataq Dios yanapachkan. Ñuqata Tayta Dios yanapawachkan. Sapapunchaw cuidakuni vidayta, sapapunchaw mañakuni Tayta Diosta. Ama fallanaypaq. Pimantataq ñuqa cuidakusaq runamanta, mana Tayta Dios manta. Taytayman fallayta munaykichu. Man fallayta munaykichu. Yanapaway, yachachiway. ¿Sabes maypi mana ham fallankichu? Kay Tayta Dios paqillanta. Kay Bibliata sapapunchaw ñawinchaspa. Uyarichkanki aw? Ñawinchay, alabay Tayta Diosta, alabay. Wakinkuna mana ñawinchanchu. Mana ponen ñawinchanchu. Mana ya tienen 7 años, 10 años de miembro. Pero mana Biblia tagani. Todo enterito leen kuchu, Biblia completa. Hamga leenayki, aleluya, kimsa killapi, otawa killapi, pichqa killapi, suqta killapi, y allapa challantaña. Hukuatapi iskaykamaña leerunki. Uta hukamallapas, pero leenayki cumple tu Bibliata. Amén. Hayka kama leerunki Nuevo Testamento, hayka kama leerunki Antiguo Testamento, hayka kama leerunki, hayka kama ñawincharunki. Mana wakinkuna ni wakillantapas nada. Chaymi penjaypi kachkanki. Chay mana ham allintapas takyankichu waykikunarayku aylluykikunarayku. Allintam takyanayki. Fuerzatam hapinayki. Kay proverbista nin kainata, Proverbios 14:12. Yachachiwanchi kainata. Runapaja, aleluya. Runapajmi kan, allin ñanman rikchakuq ñan. Runapaj. Tukupayninmi ichaga wañuyman apakun. Runakunam nin allin mirichkani. Derechum vida ikachkan. Mana Tayta Dios hapipakuspa. Kikillampi hapipakun. Aychallampi hapipakun. Yachayninpi hapipakun. Watan pasaron. Pero chayaramun wañunan punchaw. Wañunan punchaw pinin imatatak ruarani vidaywan. Maymantak alma irinja. Mana yachayniyuq runakunapa. Mana kay palabra kasukuqkunapa. Mana Tayta Dios riqsiyta munaqkunapa wiqchupakuqkunapa. Imaynam kanja vidan ninmi wañuymanmi apan chayna runakuna. Amen kikini. Kaymi allin. Imanin Biblia. Mana yachayniyuqkunam nin. Allin kaqta, allin puriyta, allin kawsakuyta nin. Ma allinchu chay. Mundo paga ñuqanchik luku kachkanchik. Mundo paga mana allinchu vidanchik. Paykunapaq. Chaymi apóstol Pablo nerga. Aleluya. Paykunapaga caiga locura. Es locura para el que se pierde. Huchasá para una paga, caiga locura. ¿Ah? Pero, Tayta Dios paga allin mi kachkanchi. Hamyachankichu, allin pichu kachkanki chamanachu. Allin pi kausakuy. Imaikamam ham, penjay pi kausanki. Imaikamam ham,
waqllikuypi kawsanki. Imaykamam ham llullakuypi kawsanki. Pitaq yachanqa, pitaq yachanqa, pitaq ñuqaqa yachayniyuqmi kani. Pitaq ñuqa tarikuwan ninki ham, Tayta Diosmi hawachkasunki. Imayna vidayki kasqanta, iskay uya kasqaykita, llulla kasqaykita, huchasapa kasqaykita. Amén. Chaymi ham runakunaqa fasilla chuya purita atinmanchu. Imaynan chuya purinqa Tayta Diospa makinpi kawsaspa, Tayta Diospa makinpi kawsaspa. Wakinkunan Bibliata yachan, uyarichin. Rimasqanta uyarinki. Kaymi qillqasqa kanqa, kachkan kaymi pasakunqa, wakmi pasakunqa, kaynam kanqa, waknam kanqa. Yachanku Bibliata, sahrayina, Satanaspa yachan Bibliata. Pero vidangri imaynata. Victoria pichukachkan, fracaso pichukachkan. Kanchu Santo Espíritu vidampi chamanachu. Imaynan vidan. Icha fracaso pikachkan. Aleluya. Ni alabanchu templo pipas. Puño gojamun. Alaba y Tayta Dios. Amanichu Biblia penishan pinapas. Kaimi alin. Chihami kai. Nishaimi balin. Ñugaruas jaimi balin. Chaymi runapaqmi kan. Alin ñanman rikchakuq. Ninku paykuna. Pero tukupayninmi. Ichaqa apan wañuyman. Amén. Imaruas haiki. Mana allin puris haikim. Apasunki wañuyman. Huchaman. Sagramakinman. Allin taruay. Wanakuy millay kawsayniykimanta. Hinaspayki Cristupi hapipakuy. Tayta Diospi hapipakuy. Palabrampi hapipakuy ñañallay. Gloria kachun Tayta Diosman. Chaymi. Aleluya. Gloria a Jesús. Jeremías nerja kainata. Jeremías, ¿sabes? Imata nerja Jeremías. Capítulo 17, verso 5. Imata kai profeta Jeremías remarja. Jeremías carga Tayta Dios servico. Aleluya. Kainata nerja. Tayta Dios kikin serima payasja. Hinas panesja. Ñacho. Jeremías 17, 5. Tayta Dios mi kainata nin. Pipas runa masimpi hapipaku runaga ñakasqa yakachu. Amén. Iman pasachkan kaypi runa masimpi confiakun, pero mana Tayta Diospi confiakunchu. Confiakuni amiguypi ninku. Confiakuni amigaypi, ñañaypi, turiypi, wayqipaniypi confiakuni. Pero Dios pega manan confiakunichu. Ninku chayna. Pero chayna runaga, imainas, ñakasqa. Ñakasqam. Kausan, ñakasqam. Ñuqa Tayta Dios manta rakikuspa runapa kallpampi hapipaku runaga, ñakasqa yakachu. Mana munanchu, Tayta Diospi hapipakuy. Hapipakuy Tayta Diospi. Ama confiakuychu warmi ikipi. Warmimi llumpay llamka, amén, llamkaku, trabajadora. Imagina un trabajadora que chope. Warmimi llumpay llamkaj me warmi. Husaymi allin llamkaj. Paypim confiakuni. Yachayniyumi husay warmipas. Aleluya. Warmipim confiakusa. Pero chayqa ñakasqam kanki. Ama confiakuychu runapa brazunpi, runapa atinimpi. Confiakuy Tayta Diospi. Paywanmi allinmi kawsanki. Aleluya. Ama kikiyki nichu. Ñuqa yachayniyuq kani, ñuqa atini, ñuqa fuerzayuq kani. Ari Tayta Dios me huykusunki chay yachayta. Tayta Dios me huykusunki atiyta. Fuerza tapas. Aleluya. Si chujam confía con kipi, entonces manaña necesitan kicho Dios taja. Mana poneña. Aleluya. Tayta Dios jamás pichkachka. No está Dios en tu vida. Kikillay que purikunki. Kikillay que decidikunki.
Kikillayki imatapas ruwakunki. Sapallayki. Ateo runahina, ateo warmihina. Ateo harihina. Pero manam cristiano kuna chayna purincho. Ñujanchikpaqa confiakusun Tayta Diospi. Hayakusun Tayta Diosta. Aleluya, paypi hapipakusun. Ale tukuy sonjonchikwan, aleluya. Hapipakusun Diospi. Ama kikinchikpi con hapipakusun. Achaymi Proverbios 3:5 nin kaynata. Tayta Diospi ya. Tukuy sonjoykiwan hapipakuy. Proverbios 3:5. Tayta Diospi hapipakuy. Tukuy sonjoykiwan. Gloria al Señor. Imagina munan Tayta Dios ninchik paypi hapipakunanchikta. Chaymi Tayta Dios pa voluntad nin. Iman hampi proyectoyki. Ham kanchu proyectoyki chamanachu. Imatam ham, aleluya, aleluya. Imatam ham, Proverbios 3:5. Proverbios 3:5. Imatam ham umaykipi kachkan. Iman problemayki kachkan. Imataham, aleluya, atinkichu, atimanchu ninki. Chay atimanam, atimanchu, aleluya, ninki. Entonces, Tayta Dios munan ham ninaykita. Tayta Dios wanga atisahme. Tayta Dios wanga ruwasahme. Victoria pin kausasah. Victoria pin kausasah haykam ninkichik. Alaba y Tayta Dios. Gloria a Jesús. Tayta Dios pilla tukuy tiempo hapipakuy mamayay. Allin chichamanacho. Allin ponim. Sapallayki kanki. Ñankunapi purinki, chakrakuna purinki. Hapipakuy Tayta Dios pi. Aleluya. Quizás kan aylluyki. Aylluyki kan achka aylluyki. Pero a veces ayllukuna, amén, manam confianzacho. Pero Tayta Dios ha confianza. Chaymi hapipakunanchik payllapi. Tayta Dios pi tukuy sonjonchikwan. Amén. Haykam amén ninkichik. Aleluya. Amén. Chaymi Isaías 55:8-9 nin. Hamkunapa pensamiento ikichiga manam ñuqapa pensamiento ichu. Imaynam ñuqanchik piensachuan Tayta Diosina. Tayta Dios hallumpay apu. Japaj. Tayta Dios ñañaykuna. Tayta Dios Isaías 55:8-9. Tayta Dios mi kaynatanin. Tantias haykunaga manam hamkunapa tantias haykichikinachu. Hamkuna tantiakunkichik. Tantiakuy nisinkichao. Ñuqa papa iniwa. Tantiakuy hijita, tantiakuy ya, tantiakuy. Piensa bien lo que vas a hacer. Tantiakuy. Amam hamkuna tantiakus haykichik hinachu. Ñanninkunapas manam ñanninchik hinachu. Chaynam. Mana ñuqanchikqa payhina piensachuanchu. Imaynam hanaq pacha kay pachamanta alto pikachkanchik. Chaynam ñanninpas sumaqllaña. Hamkunapa ñanninkichikmantaqa. Chaynataqmi tantiakunapas ancha allin kawsakunanchikpaq. Gloria a Jesús. ¿Entendieron qué? Isaías 55:8-9 nin. Isaías 55:8. Papel tam apamunayki asun anu tanaykipaq hinas wasiykipi ñawinchanaykipaq. Ñuhuk pasajepi kachkani hamñataq mana allintachu. Mas kachkanki papelchapi cuadernochapi ñuqa doctrina chaskijkani cuadernochata apamuqkani. Hinaspa ñuqa churaykuk kani lapiceruwan wasiypi ñataq liyita hallarispa. Tayta Dios tanijkani taytay yachayka chiway. Uyarichik palabra ham entiendinaykipaq yachanaykipaqmi jonjorinayki. Jonjoriykuspa ninayki taytay allinta tantiachiway, allinta yachachiway. Entiendichiway qillqaykita. Hinaspan ham entiendinki. Imapaqta entiendinki? Allin kawsanaykipaq. Hinaspapas wakinniykiman yachachinaykipaq. Hanmi kanayki maestro del bien, maestra del bien.
runaqa chiqisqam kachka. Maytataq risaqninki, kayqa pululachka runaqa achkallani. Kay Boulevard Jorge Chávez, parquikunapi, kay urqukunapi, tukuy lawpi runaqa ñakarichkan. Tayta Dios tamañakunki taytay, quykuay gracia, poder, rimapayaykusaq, kay yachasqayta, kay yachachiwasqaykita taytay, rimapayaykusaq kay runakuna chinkaqman. Ñañaykuna, ñuqa admirani llumpayta tayta Diosta. ¿Sabes imaraykum admirani? Haykam yachayta munankichik. Puñuqkuna rikcharichik. Haykam yachayta munanki. ¿Sabes imam admiración ñuqapaq tayta Dios manta? Tayta Dios me kuyan hucha saparunata. Ñuqa nene, pero taytay imaynataq kuyanki hucha saparunata. Ñuqa imaginakuni hucha sapakunata, millayllaña runakunata. Chaykunatam tayta Dios salvayta munachka. Sicariokunatam tayta Dios salvayta munachkan. Terroristakunatam tayta Dios salvayta munachkan. Ñuqa kayman hamurani kay obraman. Pastor Rodolfo predicayta hallaykun. Hay mucha injusticia kay mundupi. Chaymi hamun terroristakuna, chaymi hamun sicariokuna, chaymi hamun mañakusun terroristakunapa, mañakusun sicariokuna. Imatari machkama corona. Imaynata mañakusun chaykuna infiernuman derecho chayari chunkuña. Pasa chunkuña nerani ñuqa. Chay millay runapaqchu mañakuchkan kay pastor. Chaymantaña intin tayta Diosqa manam hamurachu chuya puriqkunapaqchu. Tayta Diosqa hamurqa yapa hucha sapakunapa. Imaynam ñuqanchikpas karqanchik hanra vidayuq hucha sapa. Tayta Dios yawarniwan limpiaykuanchik. Manañam atinchik ñachu chapakuyta. Kunañataq preparakunanchik. Yachachinanchikpaq. Tayta Dios ñuqanchikta niwasunchik. Imata ruwaranki kay palabraywan. Imata ruwaranki kay salvación hosqaywan. Yachachisqaywan. Qhillaw mana mudarankichu ñawin chayta. Riwapayachkas runqanki. Yachanaykipaq masta. Purinaykipaq. Kaymarinaykipaq kumadriykiman, kumpadriykiman, hucha sapa runaman. Chay trago tumaq masiykiman. Millay kawsaq masiykiman. Riruy testimonio kachun vidaykiman. Chayqaqmi kawsan Dios. Chayqaqmi kawsan kuyawanchik tayta Dios kawsaspan kuyawanchik salvawanchik. Kanmi esperanza achka runa hucha sapakuna nin kanchu esperanza ñuqapaq. Manan kanchu esperanza. Ninku paykuna. Chaymi qam cristiano kanki cristiana si tayta Dios kuyan chay millay runakunata. Imaynaraq ñuqanchikta kuyawanchik. Ñawir urunta hina. Ñawir urun hinata kuyawanchik. Chaymi nin ay wawaykunapa kuntranpi hatariqkuna ay ñuqatam tuksiwachkan ñawita. Chaymi confianzawan kawsakunanchik. Chay mana peleananchikchu piwanpas. Tayta Diosmi ñuqanchikta defendiwanchik. Ñuqanchikpa favorninchikpi sayarin pelean ñuqanchikrayku. Haykam amen ninkichik. Aleluya. Amén. Chaymi qam pensamiento kanki tantiakunki kaynam kay waknam kay. Pero piensa ahí. Tayta Dios pa tantiakuni pensamientonga llumpay recto hatun yachayniyuq. Llumpay. Kumpara kuchuanchu mana. Ñuqanchik kayna challa kanchik. Payñataqmi llumpay hatun. Imaynaraq Dios ninchik. Pero ñuqanchik imaynaraq. Kay palabra nisqanmi hina payqa llumpay hatun kuyakuynin. Ñuqanchikqa mana kuyakuyniyuq millay runa, millay warmi kanchik. Pero mañakunanchik tayta Diosta. Payman parisikunanchikpaq. Amén. Gloria a Jesús. Salmo 37:5 ninmi tayta Diospa makinman vidaykita churay. Haykataq churaykunkiña tayta Diospa makinman vidaykita.
Rey David churaykurqa vidanta paypa makinman. Paypa makinman churaykus hanraykum. Pay karqa allin guerrero, victorioso. Aleluya, manam karqachu paypaq. Kaytaqa man atisaqchu, wakta man atisaqchu. Payqa nirqa ñuqawanmi kachkan Tayta Dios como poderoso gigante. Chaymi ñuqa imatapas vencisaq. Chaykunatam yachanayki ñañallay. Quechua rimaqkuna. Amanichikchu, ay mana kanchu carrera profesional. Mana kanchu ñuqapaqa. Allin tariman. Aleluya. Profesora miki ninkuakinko. Mana profesora kaychu. Kayqa chuya espíritu. Tayta Dios pa atini. Tayta Dios mañakuqninmanqa hunmi. Aleluya. Aya viripim karqa huk warmi. Quechualla mana ley yachaq uyarichik. Una mujer, dama, de edad, Cristuta chaskirukusqa, mana ley ñawinchaq, mana analfabeta. Pero chintiykusqa Tayta Dios pa presencianta. Hinaspa pastor imasqanta entendisqa, ham necesitanki chuya espirituta. Nisqa papay, ñuqa yachanichu leita imatapas, huykuay chuya espirituykita. Si ham huykuanki chuya espirituykita, ñuqam predicasaq palabraykita. Tayta Dios huykun chuya espiritunta. Chay chuya espiritun palabrata liita yachaykachin. Capítulo 2, verso 8 kuchakunakasqanta. Kaypim kaynatanin mana lenchu, pero umanpi yachan imanisqanta. Hinaspa predican. Kichaychik, Apocalipsis libropi. Chaypim Tayta Dios nin. Aleluya. Chay huñikunaqa quedanqa. Kichay. Efesios libropi kachkan. Pero payqa yachanchu, pero umanpi kachkan. Poder ati. Lenguas kunata rimaspa. Alma kunata, awan kunata. Hamuychik, leipuaychik. Awan kuna convirtieron con Bibliata lispa. Tayta Dios atininga yumpay hatunmi. Antiguamente Joaquín kuna karhachu, leijkuna ni ñawiyukuna karha analfabetos. Pero eran poderosos en Dios. Como Pedro. Pedro mana karhachu estudio, pero era lleno de Dios. Hamri imainam kachkanki. Junta chikunayki Tayta Dios pa espiritum. Tayta Dios palabra predikanaykipa. Alma kuna salva kunampa. Hinas papas kuyanaykim chay hucha zaparunata. Imainam Tayta Dios kuyan hucha zapata. Chayno hampas kuyanay. Chaytam ñuqata yachachiwan Tayta Dios. Ñuqa mana kuyaranichu hucha zapata. Ñuqa hucha zapata kachkaspa. Ñuqa piensarqani ma ñuqa kunina kanichu. Farisea. Mana wakunaynachu ñuqaqa mahuklayam kani ñuqaqa. Mana. Aylluypas kaynam mana wakunaynachu nispanirqa. Pero allí entendidikuiptinqa aylluypas kasqa. Amén. Tayta Dios pa qipanchasqa karupi. Entendikachiwan Tayta Dios imayna ñuqa kasqayta aylluypas imayna kasqanta. Pero ñuqa batallani luchani. Pero Tayta imaynataq kuyasqa. Ma atimanchu chaytaqa. Kuyaytaqa atimanchu. Kuyachkani aylluyta sasasan kuyayman runakunata mana riqsisqay runata ñuqa kuyasqa. Mana kuyaymanchu. Atimanchu. Chayna karani ñuqa. Pero ñuqa yachani. Tayta Diosta mañakuptiykiqa. Tayta Dios husunki kuyakuyta huchasapa runakunapaq. Wijaykitaraqmi chaqchunki pay huchasapa runakunarayku. Hinaspanik taytay llakipayaykuy kay runata, kay warmita, kay huchasapata. Taytallay haway paykuna yachanchu imayna kasqanta. Tutayaypi kachk mana kanchu yachaynin, kanchu entendimiento. Taytallay amina kaspayki. Saqramakinpim kachkanku, watasqam kachkanku. Papallay. Aylluypas kanman hina chaytam Tayta Dios ruwan. Ham piensay Cristonchikpa ñuqanchik ayllunchik karqanchik. Mana. Karupi karqanchik. Pero Cristo wañurqa kuyawaspanchik.
kuyawaspanchik, ñujanchikta, hamta, kuyasuspayki. Llaqta masinkuna nirqa, kayqa impostor, kayqa imaynata kanqa Tayta Diospa wawan kay. Manam, ñuqayku ichaqa kaniku Tayta Dios wawan, hijos de Abraham nirqaku. Moiséspa leynintam ruwaniku, pero pitaq kay hamunqa, salvación mantarimanja. Wakinkuna ni paykuna piensarqa kayllapim tukun, todo se acaba aquí. Pero Cristo vino, Cristo hamura kayman, niwananchikpaq, manam kaypi tukunqachu. Aswanmi wañuruspanchik, chay nueva vida, hay vida en el futuro. Yarishkankichu. Manam animal chukanchik ni allhuchu, ni cuchichu. Somos seres humanos, tenemos alma y espíritu. Ese alma y espíritu es de Dios. Chay meripukusun paipa kashanman. Pero primeripukusun iñikuna, Tayta Dios kuyakuna. A su nombre gloria. Ama runapi confiakuqkuna ni kikikipi, sino Tayta Dios kuyaspa paipa confiakuqkuna. Amén. Tayta Dios pa makinman vidaykita churaymi. Haykam churarunkichik vidaykichikta Tayta Dios makinman. Haykam kuyankichik alma kunata. Haykam kuyankichik hucha zapata. Wakinkuna nika hermanallayta pues kuyanichu hucha zapataraq kuyarin. La doy pikas haytaraq ni kuyanichu hucha zapataraq. Chaymi hallari kuyayki hermanullayni. Chirtuchu manachu iskayon kanki ni fariseuchu kanki. Kuyankichu chihab. Ñuqari hamkunata kuyaykichikchu chamanachu. Kuyaykichik ya. Hamkunataqa ñañay kanki, turay kanki. Hucha zapatari. Kuyasaqya, kuyanaymi. Obligado kuyanaymi. Sonjuman también. Gloria a Dios. Chay batalla. Batallanayki, kuyanayki. Aswan tayta mamaykita. Hucha sapam, pobrecita, pobrecito, mana tayta may kuyaruptiki, inconverso kaptimpas. Imaynaña vidan kaptimpas, kuyanayki. Luchanaykim almampa, aylluykipak, turiykipaj, aleluya, ñañaykipaj, aswan warmiykipaj, husaykipaj, wawaykikin wawaykipaj. Amin chayqa fácil chaya kuyana, wawachaymi, esposuchaymi, warmichaymi, chayta allinta kuyachkanki, chay hucha zapatos kuyanayki, mañakuy chaymanta. Gloria a Dios. Chaytam ñuqa admirani Tayta Dios kuyakuynin. Pero papallay imaynata kuyan hinallara. Pero chaymantanin kanmi tiempo. El tiempo se acaba. Viene el día de la ira. Día de la gracia se acaba. Este es el tiempo de la gracia. O sea, tiempucha pay vidanchikta salvawananchikpa. Santo Espíritu mañakuspay junta chikoy. Paipa makinman churay vidaykita. Wawaykikunapa vidanta. Ama resentikuchu kay wawaymi kay nawan kay tayta mamaki amaki. Kuyapayay, pampachay. Ni manachu atinki. Ñuqa atiranichu. Pero Dios rompe cadenas. Esos son cadenas. Sagrapobatasjanmi chay. Chaypaqmi vigilia. Chaypaqmi ayuno. Wakinkuna gusta con fraternidad, fiesta. Pero manam fiesta kanmanchu. Si hampa kachkan ataduras, chiknikuy, ni Tayta Dios ta kuyankichu. Hayka Tayta Dios kuyankichu. Tayta Dios kuyaqkunaqa pay imaynan kuyan munduta, chaynan kuyananchik salva kunankupaq. Amén. Tayta makiykita churay. Amén. Akinman churaptikiqa paymi vidaykipta cuentallikunqa. Ñuqa churaykunin vidayta paypa makinman. Fuerzapas kanñachu, hamun sachakuykuna, pero taytay makiykipim kachkani. Munasqaykita ruwakuy, hammi kanki soberano,
Hanmi kanki taytay. Aleluya, poderoso Dios. Ñuqaqa imatapas atinichu. Jollejey cancho, jori cancho, ni nada. Pero hanmi kanki dueño, jolleje jori, taytallay. Amén. Chaymi ñañallaykuna, ñuqanchik hawananchik vidanchikpi Tayta Dios obra ruwasqanta. Wakinkunam Tayta Dios saminchaykun, hatun obrata ruwaykun, pero mana rikunkuchu, ñawsakuna. Proverbios 3:6-7, Proverbios 3:6-7. Tukuy ima ruwasqaykipipas Tayta Dios piyuyaymani. Amén. Ham haway, haway ham. Imakuna vidaykipi pay ruwasqanta. Hinaptinqa paymi munasqanman hina ñañaykuna kawsachiwasun. Manan kikinchikpa munasqanchikman hinachu, ñuqanchik munasqanchikman hinaqa manan balinchu. Manam hamunchu kusikuy. Sichu ñuqanchik ale kawsakusun paypa munasqanman hina hamunqam llumpay kusikuy. Haykam kusikunkichik. Amaya yachayniyuqpaqa aleluya paykunaman hapirukuychikchu. Amén. Ukikillaykipi ñani kaynan mana mama kasukunaykim. Amén. Mana allinkunamanta suchurikuy. Ama ruwaychu chay huchata. Imatataq ruwachkanki? Ima huchatataq ruwachkanki? Mana puniñachu huchapakunki. Gloria a Dios. Pero wakinkuna huchapakuchka. Amén. Imam sabiduría Tayta Dios piapipakuy. Ama pakaspalla imakunatapas ruwaychu. Ama pakaspalla chiqnipakuychu. Imaynaraq hamkanki chiqnipakuspa. Si chiqnipakunki ya no eres de Cristo. Kuyapayakuqmi kanayki. Uyarichkankichu. Kuyapayakuqmi kanayki. Aleluya. Chaymi ñañallay Tayta Dios munanmi chayna kananchikta. Yaqa ñuqanchikpaq sasa hina. Taytay munankichu ñuqa kay kuyanayta, kay yanapanayta, kayman rinayta, wakman rinayta. Pero imanasqata risaq. Tayta Diosnchik rimapayamuy. Tayta Dios hamtanisunki. Aylluykiman ri. Predicay. Vecinaykita quichuata yachachkan. Predicay. Rimapayay. Miski simiwan. Kuyakuywan. Chaymi mana lluqsiwaqchu. Mana chuy espíritu. Vidaykipi kaptin. Mañakunayki altarpi taytay. Juntaway chuy espirituwan. Juntaway. Juntasunki. Hamurqa chihap kuyakuy vidayman. ¿Sabes imaymi? Ñuqa nirqani. Taytay. Nunca ñuqa kayta. Achkalla ñanuran chiqniq. Profesorayta primariapi. Profesoraykaq. Warmi millay warmi chiqniq kani. Terrible. O achakunata castiga. Mujer endemoniada. Terrible. Chayna kaq. Achkallaña. Ñuqa nirqani taytay. Huay espíritu ikita. Chuy espíritu ikiwan juntaway. Hanmininki palabraykipi imaynataq ñuqata niwanki kuyayki. Ñuqa nijani taytay kuyayki. Hamtaqa kuyayki. Hamtan kuyayki. Imaynataq ñuqata niwanki kuyayki nispa. Si runa masiykita hawachkanki ni kuyankichu runa masiykita. Ñuqata mana rikuwankichu. Kuyayki niwachkanki. Chay rikusqaykitaqa mana kuyankichu. Chahampa chayna kachkanki. Huchas chay. Chaykunata Tayta rimpayawachkanchik. Entiendichkankichikchu. Rimpayawachkanchik. Wiñananchikpaq. Almakuna salvananchikpaq. Mañakunanchikpaq. Kuyakuyniyuq kananchikpaq. Gloria a Dios. Entonces, mana ñuqa atisaqchu. ¿Qué batalla? No. Pero ñuqa hamtaqa kuyayki. Ama niwaychu kay kuyanaypaq. Ama taytay niwaychu. Pero hamta especialmente kuyayki. Suficiente mi chayqa. Ñuqa nirani chayna. Pero mana suficientechu.
Mandamiento y ganinmi. Ñujata cuyawa y sobre todas las cosas. Runa masiikita kuyay. Imaynam kikikita pas kuya con chaynata. Wow. Atisakchu. Pero mañana ikune chuya espiritunta. Santo Espíritu chayay kamun. Santo Espíritu ga amor. Kuya kuymi. Yumpay. Chay mi vida cambian. Mana Santo Espíritu anga piñara. Pensamiento pas milla y llaña. Amén. Kikillanchi kaina wakna nyuga nini. Pero amor un Santo Espíritu. Pero matak pasaron. Cuyaita hallarini. Misericordia. Hanmi taitai. Pim yoxerum. Satanás o conchigman. Demonium chechniko. Demonium chechniko. El diablo es puro odio, pura mentira, resentimiento, calumnia. Milla y mi diablo. Si chay espíritu kanga son joikipi, guanyunki Satanás. Chay mi jamaña kunaiki, batalla naiki, cambia y son joita, cambia y vidaita, makiki mami churani. Cambia nanchik mamay, papay, cambia nanchik. Hay kamunanki chiktaita y vidaiki chikuisanan. Chay cambia ruptin chuya espíritu amor ruptin mi kanga bendición para predicar. Si no, no se puede. Rixinin. Proverbios 3, 6, 7. Toku imaru as haiki pipas taita Dios ta. Rixi pai piapi pakui. Amaya chay ni ki happy pakuicho. Amén. Así que ñaña yay. Claro, un palabra. Amén. Isaías 26 tokunan chikpa. Ñamia chanchiquiña, manan fuerza anchipi confía con anchicho, si no, taita Dios pa confía. Isaías 26, 4. Dios pia, wiña y pa happy pa cuichi. Qué lindo. Y ma pa me punchao ya, es que hay punchao ya, mana. Dios le pia, wiña y pa happy pa cuichi. ¿Qué chuapi cacho Biblia y kichik sumach miskim que chuapi? ¿Qué chuari mahkuna? ¿Qué chua Biblia taranti cuichik? Amén. Amanecho, jolje y cancho. Ma jolje y mana cancho. Hay que banco picachi jolje y mana banco manchura nicho pacas ram cachcan jolje. Chay pacas jolje y kiwan Biblia taranti. Quechuapi. Alinmi. Medicina hinam palabra. Alimentum palabra. Aleluya. Amén. Dios le pia wiña y pa japipakui. Wiña y pa huajaichan. Aleluya huajaichaichi. Aleluya. Paimi huajaichagninchik. Wiña y pa. Manam paiga huajaicha wasunchuk punchao challachu manam. Wiña y pa. Amén. Así que haiga tam tai Dios rima payaiku. Alaba y taita Dios ta. Aleluya. Haikam taita yurim payaiku sunkichi. Entonces, happy pakui paipe, wanakuy huchayki manta. Cristiano kaita munanki chuicha, milla iruna chukaita munanki. Chechniko juruna, resentimiento, milla mi vengativo runa chukaita munanki, sayari ñañayay. Oh, aleluya, manam chayna kaita munanicho. Runa masikita sipita munachkanki, suaita munachkanki, ñakarichita munachkanki, sahra ukuykipi. Wischuy chay sahratani, papayay Diuslay, hamuy vidayman, hamuy sonjuyman, imaynam hampa kuyakuyniki llumpay hatun, chayna ya papay huway kuyakuyta, runa masipaj ñañaypaj turipaj, kay iglesiaykipa, taytallay hamta kuyayki, aleluya yachanki mayna hamta kuyasjayta. Kuyaita munane uchasapa runa kunata. Kargata churaway almampag manyakunaypa. Yanapaway taytallay yanapaway. Iralabaway asaya. Hamhamuranki taytay. Taytay kruspe wanyurhanki. Uchasapa runa kunapa. Bidan kambianampa. Uchang manta wanakunang kupa. Musuh kausay niyuh purinampa.
taytallay, pampachay kuyaway, hinallam chiknichkani, hinallam piñakuchkani, iralababayasaya, yanapay kuyaway, papayay kay hayabiday, sunghoy manghamoy taytay, kunang miyachay kuni kuyawas kay kita, yung kakamanaliro ng kani, hay kawarmitam yung kataytay, wakachirkhani, inganyarkhani, Oway kuna tapas wakachirkhani, runa masita pa niya kachirkhan, niya karichirkhani. Iralabababa yasaya, irekeme rebebebe, yanapaway tayta, yanapaway. Manyakuy, musukyachi biday tataytayay, musukyachi biday tapapayay, musukyachi, makikipim kausakuy tamunanim, hamusah mi taytay wasikiman, hamusah mi taytayay, haleluya, haleluya. Aleluya, Jung Jurispam, Chayay Kamunyay Ki, Hayay Kima Taytanyay, Manam ka, Chuy May Pas Huy Kunay, Almanyay tamhuy kitay taya, manam ka chuy may paspoy kunay pa, almanyay tamhuy kitay taya, chaski kuay tayta, chaski kuay tayta, chaski kuay tayta, Dios taytaya, chaski kuay tayta, chaski, aleluya, aleluya, chaski kuay tayta, Dios taytaya, manam ka chuy may pashoy kunay pa, almanyay tamhoy kitay taya, manam ka chuy may pashoy kunay pa, almanyay tamhoy kitay taya, chaski kuay tayta, chaski kuay tayta, chaski kuay tayta, Dios taytaya, chaski kuay tayta, chaski kuay ni papachay kuay kay rumisungkoy ta kambyay, kay rumisungkoy ta kambyay papayay, manam kay na kay tamo na mincha. Chaski kuay tayta, oh Jesús, kuay chuy espiritu ikita ni, kuay kuya kuy ni kita, manam ka,
yanapay kuyaway ni sungkuy tatikray kuy nanay nanang kay sungkuy ni adoray tayta Diyos ta yung pay kuya kuy ni yumi Diyos nichi imay narak kay kuya kuy ni Papachay kuhay ni wanak kunin kay Milla yung chay manta wanak kunin chikli kuy yan yung sungkuy mi tay talaya na pay kuhay kambiay kay sungkuy ta kambiaway ni tigray kay sungkuy ta papayay Hallelujah. Gloria a Dios. Adora y adora, yupay chay. Yanapaway taytay. Yanapaway taytayay. Rimachiway. Predicachiway palabra ikita. Preparaway risahmi papay, risahmi. Tikray sunghuita papayay. Aleluya, aleluya. Gracias, taytay, gracias. Amén. Aleluya, sitio chayki chikman. Abraza y ñañaykita, kuyaykimni. Aleluya, kuyaykimni, ñañaykita turikita. Aleluya, wayqipanikita. Aleluya. Saludo kunata chaski kusunchik. Amén. Gloria al Señor. Fiel mi kananchik ñañaykuna. Taita Dios kuyawanchik, rima payawanchik. Ñuqanchik mi kanchik paypa instrumento. Ñuqanchik mi kanchik paypa wawan. Aleluya. Akillasqan wawan mi kanchik kuyawanchik llumpayta. Amén. Edi Salvador, Taita Dios aminchasunki, Manuela Caguana, Victoria Gómez, Eufemia Casani, Marta Sosa, Héctor Ángel, Wilber Yucra, Samuel Rojas, Aykan Kusikonchik. Amén. Gracias, Kachun Taitan Chikman. Aleluya. Mañakuchkan Chikmi, Kunanguata. Aleluya. Ayllu. Amén. Kai Domingo Pinkanga. Aleluya. Servicio misionero de damas. Quechuapi. Amén. Especial Mikanga Chay Servicio Misionero. Hamukuy Kaiman. Apamoy Taitay Kichu, Mamay Kichu, Kichu Arimaj, Apamoy Kaiman, Jubincuna. Amén. Aleluya. Chaynam Kanga, Servicio Misionero con Fraternidad, Jubincuna Pipas, da Caballero Cunapipas. Amén. Aleluya. Haykam despedi conchik. Taita Dios amin chachu yakta más en chikunata. Amén. Pincausan. Si este programa ha sido de bendición para su vida, comuníquese con nosotros al 973-111-063 o visítanos en la avenida 28 de diciembre, 145 Yerbatero, San Luis, Lima, Perú. Hasta aquí hemos presentado Ayin Willacuy. Sintonícenos en nuestra próxima emisión, a esta misma hora y por este mismo canal. Dios les bendiga.